mayam buhan muktada ramoksari ngasigi tawdriba topic ase koigi continuity and differentiability gi mari super part thau tawgra matungda manga super part haitare manga super part topic se koina derivative of implicit function hai da implicit hai kaino hon hangki tamidone explicit ka web implicit ka explicit ka karino khenari se atman yam chambane implicit hai taragadi koina pi function do da sum y se x की function amona express tawba yadaba haitare hadi y की x ka se setokna ba yadaba y की x ka se sum koi punna lemina ba ta tawba haitare khudam example ma hagi kosmana smaina khoina x square y equal to sin x smaina ka ina function am khupira me yare ko se si se khoina ying se sorry sida di y di yare x square han pirage x square equal to xy kind of period. There was a see derivative for a low kite rock to what to the equina. Now here with dy equal to some fx and toroga dy by the x to put yam line from the x tangramena, x tangramena putokia doing it. Adobe hojik dicadova sigi angle more like y is there was a sunda poraga sin inverse kind of tamaga what the miyaki. I was example give one inverse back by the book. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯠꯄꯗ ꯍꯦꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯤ ꯀꯩꯗꯅꯦ ꯀꯩꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ x siga y siga ꯁꯝ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯁꯦꯠꯇꯣꯛꯅꯕꯁꯤ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯪꯁꯟꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕ implicit ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨ implicit ꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯝꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯣ implicit ꯀꯤ ꯐꯪꯁꯟ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯦꯔꯤꯚꯦꯇꯤꯚ ꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ dy by dx ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯝꯗꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯦ implicit ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩ ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ y ꯁꯦ in terms of x ꯇ express ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯒꯅ explicit aduga y se directly in terms of x to express to ba yadaba haitare adum swaida y gumba ma adum nappaga adum leiba setokna bisi yadaba x to y gasi madu gumdra koina implicit hayab dare go se adu implicit ki matang dani akoina inverse trigonometric function gi kai laktoiba derivative dare go se sida yengse akoina sin inverse x ki derivative se Simpabudi puduini sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x, leriba inverse trigonometric function gising kadoba magi formula derivative ki formula amam noi leise don lecture yawisi sin inverse ki noi gi example the pyramid tan inverse ki pyramid atu this similarly dum taba yawa pone adu yam luba concept na teman haisi yam ko akoina y equal to kai lawre ba se sin inverse x lawre ba yare ko se adu ta agadi ai na koina sin sum do pora agadi kamai la ba se sin y equal to x. Simon the layer. How the both side derivative, both side derivative to us, both side derivative over tamda x kidi 1 ta zagrani. There goes x kid derivative 1 equal, madam d by dx x I was 1x 1 minus 1 I to never my formulas at the nx to the power n minus 1 have it. CD 0 sakrabena x to the power 0 to 1 sakradana 1 into 1 d 1 dum ta however there goes ado haj is the yang shape how z d by dx sin y part number kogi 3 da part 3 da koi khangre sida x layers na y layers sana deba ka da ni general pa du general gi di kamai to gani agi ba si x ne khalo si x ne khandoi ne x ne khan taraga di sin x ki derivative kana reba cos x taib du taraga di si x ne khan banena kai ra se basa cos x ai ne x ne khali ne cos x tareba amu hana akoina x ne khaliba variable natraga some function dugi amu hana kedoba derivative lawaga into toromo haibneba rule na hairisi adu taraga di masigi y se sida amu kedoba with respect to x da derivative lawre adu di masi pose 1 my time ajugi dok mai lakne ba sigi y se x ne khale sin x ki di cos x ta jare x ne hai ne ko si x ne khali ne ko khali ba ma ge mu kedoba derivative law into to na revenis yare ko sa azu ko na product se dy by dx dy by dx expression 1 by cos y
Tare ko sa yam samna masigi result je kamai to p na matam da khuna smai p rasu yai 1 by root over 1 minus sin square y thambe yai ke su kai de ko maram di cos y hai bas kana ka mane ba root over 1 minus sin square y tare ko sa the 1 by root over 1 minus sin y sida sin y si kana ka mane ba x ka do taragadi 1 minus kya thame ba x square sumana sum yam samna proof masama sum yaw bani hoi direct body sidagi sida direct lakta bani kram asu koi kisi cos araga y ge mohta kya thamba sin inverse x kain thamma hot bani yam lu na concept lo su lo je koi yam samna dum khang ji kai su kai des mai doros yare ko se sumai to ga tan inverse ki su pire maru ori badi masigi proof to basi nati hoi proof to basi koi council gumba council go ba sabta singidi proof su do maru oi adu sidi common go pone na tai sidi council habilite ndo ye cbc habilite adu na hoje lak tu si kai na ba sin inverse ki derivative si tai habase simha pusin do ne ba cos inverse ki su pusin do ne ba kana gi so tan inverse ki so sec inverse ki so cosec loina lai basing ji ge procedure mo khoi formula se sumain tawi lai ki page number 169 da table 5.4 have the loni yaw yare ko se si de khoi gi negative positive la gi matang da ado na khoi na kai gumba lai ko yawi ba so khoi gi example number 16 ne ko ni da hari se na swa ji sam ga ko lai ko yawi do hena khangni oina khangni ga di yare ko se ado ko na sikak gi bai tare masigi derivative ai sin inverse cos inverse lai ro me am gi derivative low bogi moi puthok bogi proof to bogi formula salat pa si oina pulap anu video am khatang oina tungana sem se yare ko se hauji ki si aina le to si yaw me na sum aina samjin na ta ale formula si la kan ha bu yare ko se adu sim khangjil la se sigi matung da exercise number 5.3 da lak tu se implicit ai ta implicit function ai ko khang ga ne ko implicit ji kamai to we churan thok chala ne ko implicit function hai ta le adu implicit functions ya kan pi se no si de ka do ba kamai to ka derivative lo do no hai bu ne ko ji to do yare ko se adu di exercise 5.3 da lak se ko hauji yeng se question number 1 question number 1 si implicit so be ai si explicit ne sing badi ado lai bu mong si gi kai tare implicit tare maram di y x ka tuma da di x ka y ka amaga amaga mix to le ba oi adu ba koina sidagi koina y pathoga y equal to kamana sin x minus twice x by 3 kain tawraga apoi explicit form de chopi ai ba adu bu koi hojik thi ka ma ban on sim to le ro se ba ai ko se akoi to dis ke do ba implicit so ramsanu explicit so ramsanu both sides ta with respect to x ta derivative lo re na sta do ni ko differentiating both sides with respect to kana x doi thara ro ge ko abdi yeng se ham de sidana derivative lo se yo 2 le re 2 0 dro ya re into le x x ki derivative 1 ta ya 2 ta da re implies ni ko ho de se next plus 3 cd dy by dx di masa dum ta ja re ba with respect to x lo ni 3d lo ko mai constant ne ham do ko equal to sin ki derivative kana ta ya ba cos x sidagi dy by dx puthol lo ya ba dy by dx equal to si thang do ko cos x minus 2 by kya 3 sidi hola su ta ni ko sidagi hola su ta ni sidagi sum hola su ta ni yai ko sima si am sam question ni next question kitang difficult level kitang wang ma yeng se ko se question number 7 da smile na sidi direct implicit ne masidi x ko y ga se to na su ya ya tre adu angle la mo lai thokre didi ke do ba both side ta differentiate to to se with respect to kana x yeng se ko kamai to ge do hauji lak tu se dy by dy dx and square y plus d by dx cos of xy equal to d by dxk yeng se hauji le ba function mong si yeng sin square y hai bani sin square y se some x square gi mong le x square gi mong da adi sin hoi x matter ga d by dx ara ga x to the power n have c n x n minus 1 hai dana
adubu sida x later kanda haijabagi one eba madu formula do sida x later sida x later eba sida sin y plus later eba do target sin y plus se x na khala se x square and khalo x square के derivative क्या आता है 2y x था तो target 2y x 2y x ये देखो होजी x ने खाली से sin y से अदु d by dx हरा kan आगे मुक्त और से बा sin y के सी के मुक्त है दी x ने खालू मागे derivative मुला उड़े से होजी मखा ताबदा cos xy cos xy से cos से मुके ने cos xy ले को xy ले बने ना सिने x ले सिने xy ले xy ले साना द्रबने ना x ने खाला ले cos के derivative कहता है बा minus sin तो target दी minus sin है का x si x ने खाली नहीं को x ने खन मागे अमोन के दौर से बा derivative अदुगा सिदी constant द derivative लोबन 0 ता जाए constant के 0 ता है सिदगी देखो है 2y sin y सिदा सु यंग से सिदा x ले सिदा y ले साना द्रे x ने खलो sin के derivative कना ने बा cos y y सिगा मुक dy by कना दौर से बा dx minus sin xy ले ये सिदा product rule पान से product rule product function में product की मोड़ है ना निता है कमाई लाग से बा first function derivative of second की derivative plus second function derivative of first है x की derivative क्या आता है कि बा 1 तो दाल दी इधर से यार equal to 0 और दूसरी product rule ने को पाली से first function derivative of second plus second function derivative of first है को हाउजी मथंग स्टेप से ना सी 2y sin y cos y है तो बस ये कोई की sin 2y y है ना फॉर्मूला आता है सी क्लास 11 की नहीं है को से सी माइन थम गिरा अपम सी की dy by dx minus sin xy हाउजी ये से सी के इंटू तोरस है को से अदि minus sin xy है का हमारे x अमला आला से मतलब सी dy by कना dx next y सी के इंटू तोरस से minus y sin xy equal to 0 अखोई पुथोक्ति से क्वेश्चन आते dy by dx याव सी पुथोक्तोइ ने अब dy by dx अनि याफिला मेना अमा कम लौथो से है को से अदि कमाई लानी dy by dx कम लौथो मतंदा ले होदि से सिदना sin 2y ले होरे सिदना x sin xy ले होरे सी थांदोखरसे यावदबसिना y sin xy यारे को से अदुदी dy by dx पुथोके दि सी अपन बसिना असुनु डिवाइड तरब दाजरोइद्रा यारे को से सुमाइन तोरका आई पुथोरोगे मुथल लेदोरे सी स्टेप खतंग आले सी पुथोके दि केदबा सी अपन बसिना सी डिवाइड तरब दाजरनेबा यारे को से सुमाइन तोरगा explicit वगैरह implicit वगैरह फंक्शन से सुमाइन मैम पीएम तारगदी केदबा बोथ साइड केदबा डेरिवेटिव दौरे हायरगा x y mix तौरे बसिंग अदगी x नेना खनबा यादबसिंग मा x मसामग लेरमदबा x नेना खनबा एना तौबसिंग से sin y के x नेना खलगा x स्क्वायर काना खनबा अदगी डेरिवेटिव लौबा x स्क्वायर नेना खनबा मागे अमुक कदोबा डेरिवेटिव अमुक लौबा इदु तरमबा सिगी मेथड सिंग से सुमाइना मतंग होलागा लास्ट कई पुथोक्तुबा dy by dx पुथोक्तुने dy by dx थोलकने दम सोइदना अनि थोलागना कमला तो पीतारे अहुम थोलासु कमला तो पीतारे हम कक थोलागना केम तौद्रस यारे सुमाइन तौरगा क्वेश्चन 7 सिन खरा कॉम्प्लेक्स हो पोने कोइन पुथोरेसा फरे सिन क्वेश्चन 7 लेरे मथंगदा क्वेश्चन नंबर 9 दगिना 15 बाबुसे मवंग अदुम माने एस्ता मोगे कमन लोबो रूल लम खले को मदु रूल दु हायरगा 9 दगिना 15 दुगी मनंगदा आई क्वेश्चन अनि नत्रगा अहुम गुम्बा आई खनगलग होतके नेक्स्ट को तौदि रूल जिंज करिनो तंग खंगा लोरे यारे को से हजे क्वेश्चन नंबर 9 दगिना क्वेश्चन नंबर 15 बाबुसे से कमाय तो मागी जनरल लेवल रूल जी कइनो हाय तारगदी सिदा अइना 9 खंगले खंगप सिदा कोइना y equal to sin inverse की पोरम लाए नो सिदा वा sin inverse s की डेरिवेटिव की फार्मूला पालगा होत की हायरस दुम तारकने किसु कायदे बाय होत के सुया अदुबो याम कॉम्प्लेक्स ओइगिने बस माय होत पसी मसी x लेदम ने x ने खलगा होत होत पसी की डेरिवेटिव मुला पाना तरकने
adu sarokpudi aina ji haijibu rule si yatrakandaने ko si tawdusina sida yawiba manungda some sin inverse halaga sida kainoma yawdra function ama koige x ki oiba tam gra masida x ki value da kana silagadi si formula ama sakat pa yaga deki adu karamba formula ni sing tare class 11 ki trigonometry ki formula 20 mu yawbani adu bi marak tu doina khangba mu sange ha formula sin kai ki formula lai ha bas yare ko sa adu agadi hauji kaino hai matam da koina twice 10x by 1 plus 10 square x ya sin twice x की formula ले sis 파가답네 को sis अदुदी सी sin twice x की formula मत हम भैया x अदियो सी जगह जो twice x twice 10x और x की मोटा 10 सिन दारे कोई अदुने कोई कंडीशन लेता दे let x equal to 10 theta मादी मना लो से अरे को से अदुदी सी देखि theta पुथोम से theta equal to 10 inverse x लाक्सरानी अदुदी अखोने पामेबो y से equal to sin inverse हारगने twice 10 theta by 1 plus 10 square theta on giroidra maramdi x ki mota 10 theta thamse habne adudi hojik tawgi dangai implies y equal to sin inverse sidi sin twice theta gi formula ne yai ko sa sin twice theta ki formula oibane na y equal to sigi sin inverse ka smana ko formula ma khlei sin inverse sin x equal to kya ta ba x tai hana formula ma khlei ba ai ko sa madu ki formula di matungina siga cancel chakra ai bi sense ta twice theta ta haure yari ko sa adu di twice theta da ga twice theta di kana ga manai haba 10 inverse kana x adudi yam sauna complex oina piram function se y equal to 2x 10x and inverse x and on grabra adu itaraga di dy by dx puthokpa matamda 2y 2 sidi constant of madi lawbadi aroi dy dx 10 inverse x adudi kana gi formula khanga galore 10 inverse x ki derivative ki formula khanga galore adu itaraga di kya tare se 2y 1 by 1 plus क्या x square है दिवस का 2 था मसुया है स्माइल 2 by स्माइल आंसर दा दुने क्या को से complex और प्रोसेस कितन दिखा लो है बने दा सिगुम्बा फॉर्मूला साका पे याबम लेरगदी लेटगदी कोई सु होता रे को लेटगदी अदो बुक क्वेश्चन 9 दे 15 बाव बसिदी लोनी लई बने बा लई बसो याम बोरा कने स्माइल पे क्वेश्चन से यारे को से अदो दिन पतंग द क्वेश्चन नंबर 13 गा क्वेश्चन नंबर 15 दुगा यंग से अदा दुगा लो छिन से को सिगोइना दे sorry question number 13 je dum mana re 9 duga adudi question number kya to siga question 12 to 12 ka 15 yeng se hoje ke domaina si karam formula lai have asigi man hapet mana bane ko formula kai lai have yeng ko cos ma lai bani 1 minus 10 square theta by 1 plus 10 square theta se cos twice theta ki formula ne bas tai ko se adu agadi koi law matam da let x equal to 10 theta law is law 10 theta sai da mana re ko se sidai ko theta pathom se 10 inverse x tar dai da agadi y equal to y se kamai la sin inverse simanu ki x ki mota 10 theta se la ko 1 minus 10 square theta divided by 1 plus 10 square theta adudi hojik tawgi da ngai di y equal to sin inverse haraga sidi kana gi formula ne ba cos 2y theta gi formula ne yari ko sa adu bo ko na haibadi sin inverse sin x dai ko da x dai haibani cos inverse cos x iba kan da x dai haibani adu bo sina sin x cos dai sanadre si sanan gi haibadi kamai tawne ba koina pi by 2 dagi hek minus tawaba sin ji kai on yani cos inverse on yani ba manung dikai de ko ma pam di inverse ai bade maram de khoi kai ta ga di sorry mana sin inverse x plus cos inverse x ya pi by 2 tam ne ba adu di like to sin inverse puto ke di
pi by 2 minus cos inverse x tadra didagi pi by 2 digi minus to ka dajarane yare ko se objective sigi cos inverse ka cos ka cancel sakraga y equal to pi by 2 minus okay twice theta da horaba adu desidagi y equal to pi by 2 minus 2y theta di kana ne hai tan inverse x objective ka doba sida sauna piram bo se smine picture re no object dy by kana photo ani dx to patam da sidi constant ni constant 0 sakane hai thamdra su yare minus 2 aduga sigi di 1 by 1 plus kya tare se x square tare smine to sauna piram bo singja sum karam bo singja laga formula ma sagat pa yai hena thira ga yare ko sa smine to ga picture hal laga amuk ka doba last da derivative lo ba tare smine Toroka, well, hotu niko, 9 dagi 15 bose, pare, aro boina question number 15 do tagay ngam se, yar niko. Say question 15 do sini. Sida so, dum formula si phaba gi makha poliko, koi na sasa khangam si kana formula do phaba gi ne hoi to ne hot pa gi jo khangi bani, adu formula phara ga di, ek yang baga do si sin da tai ko ai si khangane ba. Adu yang si ko sida. Koi na si formula si kamai do twice cos square x minus 1 in formula am la ya. Nasi kana formula no matam da cos twice x की formula ने अदुदी सिगी मोंग सी सिदरे सी ओने को अदुदी x की मोत कना सिंता रे cos सिला से अदु दागदी let x equal to cos theta सिदकी theta पोतोम से cos inverse x सिपुदे दम माना रे हजे को मांग तो बुदुवा अदुदी implies y equal to sec inverse 1 by x की मोहता cos cos square theta minus 1 adu di y equal to sec inverse 1 by sorry sigi 1 by si makha si ko 1 by sigi makha si twice cos square theta minus 1 twice cos square x minus 1 si kya ta ba cos twice x ta have na cos twice theta dare next thing da y equal to sec inverse 1 by cos ti kana ga manare sec ka manare ba सब मने सीधा सो सी स्ट्रक्चर का y equal to क्या तारे 2y theta था और अभी तारे दी y equal to 2y theta दी kana का माने है बा cos inverse x का माने अभी दी सीधा dy by kana पुता रे dx पुतो क्या तारे दी 2y dy kana dx cos inverse x माने तो रोगा सी फॉर्मूला ने को ले खांग ले मासी 1 by क्या तारे बा minus 1 by root over 1 minus x square twice सारे मांग थम यारे को से सुमाइन तो रोगा आइना खरा थुना ताखिलिसे कशु आइदि अरुबा पाटनते बा सिसे हाइबदि आइना सिदा x की मोता करम ट्रिगोनोमेट्री रेशियो सिनबा मतमदा फॉर्मूला मा ए एस्टैब्लिश तो बिया खतकी अदु खतने न येंदुसे को मसा लाक्सा ने तेजिदि अदु खतने न येंदुसे आदि नन कोसिन मा कान ताई हाइदना नन साइन सिन तार ओइबसे टेन सिन बिलु तार ओइबा माइ ताबम तो अमदु नैजने यारे को से सुमाइन तो रोगा फॉर्मूला सिंसे खंगबो मसंगे सी मतंग दे क्लास 11 दे याव फॉर्मूला सिंग दो सुमाइ तो रोगा ngasi की मंगा सुबो पार्ट हाइ तारे को सिदा सिगी 5.3 एक्सरसाइज 5.3 की ओइ बस लोचल लगा मथंग तरुक सुबो पार्टा मथंग एक्सरसाइज के मु ngai मिनर से को अदुगा अनोबा येंग बसिंग ओइलगा दी चैनल से कोई सपोर्ट तो बोइना सब्सक्राइब तो बिरमु अदुगा कोई फ्रेंड्स सर्कल सिंदा शेयर तौदुना मखोइ दसु अति कानाबसे नोमिनस एबल ओइना यारे को से क्वेश्चन जरगे थैंक यू